Салому алейкум. Бачаҳо созен хубен? Бачаҳое ки тарафи Европа омадестен, бисёре баъд савол шид ки роҳҳои бепӯша мода нақл ки мода бугӯ чихе бепӯр биёем Европа дар намоишӣ. Бачаҳо ҳоз як айрӯи экран як анкетаро пур карданша давоми ҳамин видеода мемонам, тамошо кунем то ахира. Осонай ҳамун анкетаро пур мекунем, номерои телефонотона мемонем, фирма худаш занг мезанатона, приглашениятона мепурсатона, занг мезанатона, мепурса ки куҷода кор кардагӣ, стаҷи корита ҳамаша мепурсан, саволои оддӣ метиҳад, саволошонда ҷавоб метиҳем, рисигав мезанам қатитон. Ва бародаря чиз дига ки пеш ай ҳамин корро кардан бояд ки шумо загранпаспорт дошта бошен, бояд ки чипкарта дошта бошен, права категорияи БЦЕ, категорияи етон бояд 6 моҳ стаж дошта бошад. хай Аллоҳ нигаҳбон шавотона. Видеора то ахирша тамошо кунем, видеора распространяция кунем, лайк монем, комментариётона бинависем дар таи видео, ягон саволо боша, иншааллоҳ ки ҷавоб метем. Бачаҳо ҳамин сайта медроем. Ҳаминҷода заполнить анкету нависаги. Поём дам трудоустройствам дале ки немеша фарқ надорад, ё ки иҷа меҷиқӣ, ё ки дале трудоустройстворо меҷиқӣ, фарқиш нест. Заполнить анкету. Менависем фамилия, имя, отчество на русском языке. Фамилия, имя, отчество на латинском, английский ҳарфоқатӣ. Меняли ли вы фамилию или отчество ранее? Выбора меҷиқем? Нет. Укажите ваш пол, мужской или женский. Укажите ваше семейное положение. Женат, не женат, ҳамаша менависем, меҷиқем кадомиш даркор. Дата рождения. Укажите страну рождения. Тоҷикистон, барои тоҷико кадестем. Укажите гражданство. Тоҷикистон. Эмайл, электронный почтатона иҷада менависем. Дальше. Укажите адрес вашей прописки в соответствии с паспортом на русском языке. Да паспортом ки ҷои да прописка кардаген, ҳамура чӣ мекунем? Менависем город, улица, дом, квартира. Вот. Странара выбор мекунем. Кадом давлат? Ина страна, барош да выбор. И дальше пур мекунем. Так. Укажите адрес вашего фактического проживания на русском языке. Ҳамун паспорта да ки ҷои прописка кардаген, ҳамунҷаро менависем. Укажите номер вашего мобильного телефона. Номерои телефоне ки WhatsApp, Viber дошта боша. Инеш родственника, ягон хонагиёро менависем. Укажите желаемый город расположения транспортного подразделения. Вильнюс, Шауляй, выбор мекунем. Вот. Есть ли у вас учитель, работающий в группе компаний? Да, менависем, любой кас поддержка мекунам, чӣ мекунам. Агар ки ози дакнем, фамилия, имя, отчество мебурояд. Номи любой каса мезанем. Ман рости гап номи блогера зада будам. Ном фамилияи Наврӯза зада будам. Яки вайда ҳичка занг намезанад, ҳичка намепурсад. Вот бо ман намешиносам Наврӯза. Укажите, откуда вы узнали о нашей компании. Ютуба ягон чи выбор мекунем. Тамом. Отправить мекунем. Худшон зангтон мезанад. Да Viber занг мезанад, қайтон гап мезанад. Осондай. Бачаҳо, як чиз дигара бугумтона, фикр накунем ки ҳамин менеҷерое ки шумо да занг мезананд, то што шуморо туғрӣ кардесиянд, трудоустроӣ кардесиянд дар ҳамин фирма, шумо фикр накунем ки ай шумо ҳам ё пул мегиранд, ё посредниканд, ё ки ягон агентанд. Шуморо бесум бе ҳичи туғрӣ мекунанд, ҳамин фирма меоянд, ё ай ҳисоби ки шуморо дар ҳамин фирма трудоустроид мекунанд, ай ҳар як таи шумо ё бонус мегиранд ҳамин фирма, ойлик мегиранд ё. Барои ҳамин ягон фикр накунем, ин реалияй, бисёр бачаҳо ҳамин хел омадагиянд, осонай. Мақсад агар хушрӯ рисира бидонем, гап зада битонем, ҳамин менеҷеро қати кор кунем, ягон сулпул наметем, ягон казда, ягон агента, ягон чизда. Хутон ҳамаша туғрӣ мекунем, меоем.